pe ona masami ai. Tusi pai tau e lua, i o ane matau e se fulu wai upu, e lua se fulu ma le lua, pa kata i le tolu se fulu, sa tau pai tau pe ona masami ai. Sa i yopa le tasi so o whawhine o tā pita le ingoa e ta ua pe a whaamatala ina o tō reka o tele ana haloina le lei ma mea alofa nā i whaia. Ia o mahoia o tiai o mahoia nā tō mungu ia te ia i mai Tulea te ia ia ua whelā tai lita mā yopa ua whaalongo le au soko o iai pe teu una nā tau a au atu ai lea o tangata e tō loa ia te ia ua le atu aua le whaatu ai una alo atu ia te i la tau. Tulea te whiunga o o atu ia ale i lea atu ia te ia ia o tumai o whiu naro o ia tari mai whaari mai o tinu te sa whaia le ino ia te tō a ua tuli atu pe teo ia te i la tau umalawa i whafo o nā tōtuli lea o ia mātatalo o nā whaasanga atu lea o ia i le oti ua whaapea atu tā pitai i nā tuai i lunga ua pupula o ia ua nā i loa pe teo o nā nofo lea i lunga. Tau atu te teu manwhaki ia te Walau koe ia whine o te atu tai o tu atu ia te ora. Ua i loa ai e yopa umalawa ua whaatuatua fo'i tangata e toa tele i lea li. Ono koe ia o ia tele asu atu mona ua whai i Ierusalema le tausamina o le whaauru whalenga o ona o fo'i o le tausanga maalili. Le manu wa Yesu i manu i whaaparonga o Somona. Ona wanga wangai lea o Utaya ia te ia ua la tau whaapea mai ia te ia a whaale tonu o mātou manatu ia te oi te ia a whae o oi o le kiriso ia matua taputino mai ia te i mātou. Tari atu Yesu ia te atu o mauna o tau atu ia te oto au o tōru e te tonu mai au. Marunga o te whaia le suafa o tama e mori maro mai a A ua o tau le tali tomu mai lava o tau o wā e leni au ma moe o tau pe ona au whai atu ia te o tau. Waka moe i whai mai a tōru leo o uno fwoi a tau nā tōru mai fwoi a te aka. O te awatu fo'i le ola e whakamau ia te i la tau telefano lava e o'o i le whaavavau e le mawhai lava e se tasi o na whau ia te i la tau ailo lima.